uprava odbojkaškog kluba Novi Pazar je odmah nakon kraja prvenstva u prvoj ligi Srbije i istorijskog uspeha ulaska u Superligu krenula da traži nova pojačanja, nove akvizicije i zaista stojimo i dalje iza svojih reči da nećemo igrati u Superligi kao debitanti i borci za opstanak, već ćemo se truditi da budemo stabilni prvoligaši i ako se ukaže mogućnost da krenemo ka nekim većim ostvarenjima. Moje su ambicije velike, normalno već od danas trebamo da stvaramo jedan takmičarski ambijent gde ćemo svi da radimo maksimalno, gde ćemo svi da gledamo u jednom pravcu i da se polako pripravamo. Normalno pojačat ćemo se na mestima gde je to potrebno. Ja sam juče odradio i prvi trening, video sam da igrači imaju ogromne ambicije, da su motivisani, da su željni borbe, da su željni takmičenja. Kažem, sada je prelazni period, dobro ćemo se pripremiti i verujem da ćemo napraviti dobar uspeh. Meni je drago da posle duže godina se ponovo vratim u našu ligu. Mislim da to je jedan izazov za mene lično. Pratio sam naravno dešavanja u našoj ligi i mislim da će ova godina, ova naredna sezona biti najneizvjesnija do sada. Biće tu dosta ekipa koji su kvalitetom izjednačene i bit će do kraja neizvjesno.